Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, kadukan kitiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. MLA jong ka Maulay constituency uba proses ti Saukmi. Hagalai puway terik unay leber arajar arpuway ula ay jingerap marshi po hajar tengka shiki arpu soundly ki dorbar shnong ki badan hapo ka jili jong ka shnong Maulay haka jingelang ka balalong conference hall jong ka Putmuri Presbyterian Higher Secondary School ka badan ha Maulay Putmuri. Kajing temu bakong san jong kajing yelang kalong kum shibenta ban benpau ya kajing sngo burom jong UMLA ya baro ki executive committee jong ki arpu soundly ki dorbar shnong ki badan hapo ka Maulay constituency ki bala treshitom ne ka benta ban ya khun thma persha ya kajing wan linshom jong kajing pangklam covid khat khandai ho snem arjar arpo but sakaway kajing temu kalong ban wanra shushu ya kajing penyajan ya kajing yedai but ki executive committee jong ki shnong ni kum kirang ba snong kum nong trai kam snong nilai trai teli melon na benta ka pha ka miat jong ki pai ba nong song snong la ka long hak snong ba pher bat ka mulai hi bro ko wei bat lưng ba ka jing mai phang ka jing kra limti bat ka jing yarap ka bangiyo na kinong mi khmat ki jongi yemale UMBC ki blayarap sisai kita bersnong fair nangek scam bat ni kubur babaro kita bersnong nilai pediang kejerap nak ti jong emeli ha kene snam ke lalek no ha ke jing shop jong covid nak liang jeni kita bersnong mulai Putmuri nilai yo pediang ya kasong pisa bat nilai yo ru yo khau te nidap ke sungu krau ya emeli belano yang nak minta ke bahkan miat jong kinong song snong ki besya hak ban song quarantine hak di por ke ba wan ke jinjar ka wan ke jinglim shop ngai dak jingrap jong ya mani nilayo barsna ya ka covid fon hapo snong ban yarap ki lo yen ke bodok batru nilayo ban sam yau khau yau yak sini udai pan piat lengba ikti ko sun ki bakila no siang hapo snong jungi ngai scam mo baro kirang ba snong yo pediang hi kumba mungi yo bat kene kecing lumlang kejong amali ya baro kinong trai kam snong kalong ka ai ka bagi hapan ai jingero ni hapan ai ka jingero ka khrab ha nabar ba amali kumudong mikmat jong snong Maulay constituency itu ya ke service ka bagi nong trai kam snong ki ai ki pai ba pher hakidong bat ki snong jongi hakikat toy paper nak di benta in ai ke thak ti ke bajar ya ya meni jongi nang ba kan ai mesti me i in la menang sakri khamba su ya pai ba jong sna Maulay so ba thak ti bro mulai sibun ba ti sau me ya ka jin itu jong phi ya ka service ke ba kirang ba snong ba kinong trai kam snong paper ki ai sak pai ba ngiru na kaliang jungi kuminong trai kam snong nidap ka jing snong ya phi kumunong mi kmat bapila tener kiti na ta banjarap ya snong bapher ki kentoy bapher ki bodon apok snong Maulay jungi khamtam mengi Putmuri se wilayo sibun jing mentoy lakalong hakaliang ke development bat kiwe ki benta bat kidam donru kikam ki bedang sateng ki bala si nang hapan pendep akini kisni ki por ki bandangwan bat kalong jing ke ku bakraw ke snong ladang ila ban penur long ya kini jing tu ki ba man la kapor ni keren bat ye beliau jimut bat ye meli na kapor na gutta garoi kapar kapha kamiat jong kinong song snong Omdon ka wir snong ka ba empat yo ya ka jingrap na ka kti jong amli ba piti saw kami hakini mutag la ya license hai bo berit gidan pengidon isu dan opposition pada ngai scam menebakas akan syai ba bes ada long mon jong play dengan ka position ka biang ka position mo biang ka jing temu jonga ya ka Maulay ni kwa ka civil subdivision dadang long amli ba piti saw kami parong arjar apulai ada ka long mon jong bay ngai sepen IT ba boleh silu pun penyai bagi don kam badon hak sorka arho apulai gidon kam badon sorka target cuma ke civil subdivision
Target juga sakoi kami na civil solution kemudian nak yang lebih exercise yang main jompi sakai pada kami nang ta ngan ong shua kai kami na kata kadai mission kata kadai aim ke jonga ngatmu nang ta mulai konsigi baro kawai karni kurki jonga nang las jonga pi anang lastat umio jam baro nang dia ngami kimispa nang dia kimispa ikuslai kajing kuslai ikun gilapas umdan jam bela sengi nak ada juga kuslai bah harum kom nak benda jom kini bagi development dia aji kuslai kan unemployment problem aji umdan jam mikirnya komunum ikhmat nak kuslai bah bagi koni ki jom pi kendo ban keseng ilang jong kikam dengan tona kali yang jongahi atau nopai ke jingmu nak benda ke perhat nak benda ke kam ke jam nak benda ke kunti nak benda ke samla jomi Rang basno ngaji ketu nak dia ngajanga. Iso kemen baka mulai konsi ke wene konsi ke bana kiu ha. Hang ni kita bersini bet urban kala kiu ha ke mulai konsi. Pan iso kemen ke bakbon ke bang di don lang bau banang ke start. Ke percentage kita long 60% ke di priu ke banang ke start 40%. But ngisgo apa peng jong ni ngidon kam ban bet berbiang lang. Nak bana ka jingdon kam ke bedai ke dong jong konsumsi hi borokwe. Kumnong mikmat Gomno mikmat juga mulai konsi, masuk komen. Daga jingkeku ke jongpi, pada jing snai ke jong play, jong junwai ke jong paipa jong konsumsi. Apa assembly ni layo ke ban project ha ban kan ni ke abang ayeng menga apa assembly. Abang keren menga apa assembly. Kadi ke burom ke bakrau ya ke mulai konsi hi barokwe. Al hapa nong beriu penstom, beriu dan burom. Abang akan mikmat konsi ke bahe, gidong song snong. Umduna ke nak loy silak tam. Alhab yang berniaga ini berfak hakata kerukom kerang bandang kemikmat namun konsensi ke bandang kiberiu dan burom bandang lasta pada dong sedap. Kemudian artli mata kalau option away kalau office ketika phase 3 kita kilti bakanya maksudnya Jal Jeevan Mission Urban dadak mang apa bisa kita dong kata kerang datang kita dong kata datang tangga jingpo asniu it is only a dream kalau menuan dengan long hendrai kami Sarkar India ada arlak crore tam ada mangrupa ada Jal Jeevan Mission in urban hakabdi urban tiga bagas kajingkan ban kalau lupa kalau anda kata jong kamolahi barokawai tiga kumno mikmat hi hab ya kaban pej nabda jingbiang snong githau lagade puldi lagade PhD lagade UAV department ibang hihak persyang nabda jingbiang nabda jongpi kai ka bagadon kabron nakale jungahi ko apa kamolai kan biang kabet kadon kata ka im ke jonga ka slogan jonga ka moto ka mulai prosper ka jingbit ka mulai ka banbit ka banbiang ka roy par na borok kaliang pada kibin tihi am dan ngam nunda arutien pada ka jingslay ka jongblay mana yo biang kalat ti arpo lai abang arpo lai di perlok jonga udon di perlok ong ba ngai sokmen ma pilong confident ba ong long confident bandang long amang trash tom pai ba gi tip hai kata oh ibat bandon kajing temu bandai election kamde ke besniu bandai hun election kamde ke besniu katik bopha borok ke bopha ekon election di kwa bra dengan syakri ke bopha dengan kwa bra ke kuwi kon pakat mai hamonai jeng kalau ni le matai election kemelong ba bes jika benda hapon election tong ngada yang jengi ngila banikan ke bangikan ndrengimde bani bu ni ngimde bani pekdom Kapor, in 19th century, in 20th century, it is gone. Those are the days that has gone. Yang ketua nak put ketua kapor. Malaysia orang tangba, orang ngajiat yang pak pro. Orang kita ngajiat orang ngendam. Jika tak ada menjaga sendan kene. Kita kam ingin diberiu, ini Kristen. Muslim Kristen, bade maaf bade iat. Kita bentak kebesar. Kalau ingin hak wengi kene, ya kene kajing sekolah kalau banding kene syun, kene kajing syun ngam jukwa nat ban snow bagong kini diberiu jongki. Ini diberi di bawah topik, nampu kuat menskoy kata. Baru kita mulai kita jonga. Sarkar bang bapeti sokni, baru kita mulai kita joki. Buat, kata kalau kampian, mereka betah juga banyak. Ya baru kita mulai, kata ke bangga kuat. Di bismo tu ada kuat penunjuk kentri kemah. Kata jenis ni juga light time, kemudian sistem medisi, pada kejar kat sistem. Gila ya, silver jubilee option sistem. Bismo tu tang mentaruh, yang experience ke bangadon. Kakam MLA ketika kam ke bah hadu kata-kata ngong MTC ke besok MP ke besok MD pisutu hadu do shimet hadu ke do diberi hispangot kinwan
hispa dengan hispa teli betaki kalau ki problem but hispa teli ki solution habai ki loi ki brio bi dap lupa kalau kai upin ai ya kan man kai ko na upin hun ni ki brio habdan lupa in main dengan long bi khmat ngam juga ban bo i ki jinge jengi pai ba